Mami division chung kwate Pathianniah chibevek ule jinilal ompui kania tunkar chung Mami district sensin langsar zwali lawngai thlang u tukin jing dar thumvel khan veng hlun huam chunga mizo venga puzauram muana inchu bungrua engma chu man lovin akangral kangmei chwa chan hisya chani loma se electric current kal swalni arin ani a voin khan veng hlun branch wai me chuan natlangin a thian faya voin tlailam khan wai me te hian veng chunga ve buran khonsak ngal bok ani all NGO coordination committee chuan voin chhun khan committee man mo kawin puzauram muana insak chhadan tu rel ani a arang thei angbera sak tur ruam man ani Mamit bial to MLA engineer HL Zirlianale doctoral Rozama ISDC Mamit te chuan natlang te thingpui insen sawatan cheng sangthum veve an pebok ani African swine fever ASF lengmek lakakan himzok theinan joint TVC Mamit chuan thu chwa an siam Mizoram avogna na shi African swine fever ASF lengmeka Mamit district ta po ASF avangin voktam tak thito in khotam tak chu vokshi avangin an boy hle ani African swine fever hi vokshi chak takle hla tak ni in adam doyela omlo avangin ASF shikai vokchu reilote an thinge nge chin ani Mamit khotse vela po ASF avanga vokthia zela wangin Mamit joint village council chuan hetiang hian mipuite hne na shiatir na le ngen na siamin mipuite po zom ngei turangen le shiatir kanni Mamita khodanga chang rengin voklak lu khaptlat ania he hian vokser tur voksarep voknote voksa changa etur siam reng thlengin a huap vekang Mamita po veng shang te voksa sashing le sarep telin in le po lo tur ani Voktal tu ten vokshi sel cha chau antal turani a thei phei chuan veti department a changa doctor ten a shi sel ti an shia chan certificate nei tura be se anni tin alei tu te point kan vok saleya shi selem ti shia chan turani a voktal nang ning noi reng thuk taka phum bo vek tur ani e sef shi hi adar all sam em wangin voktal tu ten a in le avel thiang hlim takin an enkol turani a kanran in te pon lammi tlo tir lo turani a vokvul tu te tuma vok in tlo pore reng lo tur ani vokdam lo le thi an omin rang takin VC tele veti department shatir vat tur ani a vok thire reng thuk taka chinai ne na phum tur ani Pukela Liana LAD Minister in Mami District Assam le Mizoram in Rina Khoshangshang atlo Local Administration Department sang tu Minister Kelarin Liana chuan zirtopni khan chuvel reng dil kor thale tuidam khwate atlo a kumin me ni somthuma John Holiday yan ahwan chuvel ram chunga thlam sakmet Assam lammi uniform ha engi mozatin kalsila saksun zom to lautura anti thu kalzela Minister hian chuvel khwa hitlo in chuvel mi puite chu athlamwana kanramaru lauron to ruk tum vena kanram chung masona na thole sipai te duty na mun siam chu sarkarin angai poimo berani thu a soibok chuvel rama boina chung changa hian Mami district board sap Dr. Rozama IS swan boruak mon omane theinan thei to pamalak mek zelani thu a soya helai hwan rampas hi jona hian periodic pata number 122 of 1985 chu assistant settlement officer Mami district changa anei thule jonan alei ma po in anei tu hi Mizo vekan ni thu asoya heram chungsang an malak dan tar langin juni som pakhata hailakan DDC ne na bok Mizoram chung jona hwanram anlu to lautura shatir na lekha athon le thule report kim chang home department ta attention thu baka SDO civil korthale SDPO 10 an muna hian an vil reng thule asam sipayan ron che chwa apyang in an ron kalni lala in ahmun an pansil nga zel thu asoya amuna hian borak chhalau thlengpal thei veng turin 3rd Battalion MAP 4th IR Baka CRPF platoon khatan mek thu soin CRPF te hian jona hwana hian ni tindarkar somni pali patrolling an nei chin thu asoya July ni khat khan home department ta security force duty da bel turangen na an thlen thu soibok minister ne na hian chuvel khotlang mi puiten an har satna le momo te lo thlenin chuvel khochunga changa nang luizau pan na kong kilometer khat point pasari siam chatan dil chu minister hian a thei ang malak
pui atum thu soi bok Suvel Joint NGO Thurel angin Suvel khua police outpost da turin minister hena hian an lo thlen bok ani supply department changtu minister ni bok kel rin liana hian nimin ve khanreng dile tuidam supply godown le staff quarters sakmek te atloa PWD Kortha division IB ya secretary le director FCSNCA EEPWD Kortha tinen ni tina Mizoram mamo shang erong bona gas petrol le diesel laglu chungsanga income hona anne ngal bok ani Zirtopni Khan Mamit Bial to MLA engineer Ishtal Zirliana Chuan Abial chunga African swine fever in tuamna sat khwate atlo Mamit Bial to MLA engineer Ishtal Zirliana Chuan Abial chung kochen khat African swine fever ASF vokshi na tuamna sat le shitwar na sakhwa ropui chip lengte ngal somle lengpui khwate to in veti doctor ama choyom tu ten ASF adar zel launan mi puite hnena zirtirna anpe bok ani puzira Mamit Bial to MLA Chuan COVID-19 awanga kanramin har satna na satakan to meklain Mizoram Sarkarin ramdanga changa salalut lautura intau del tura na sataka ma alak lain vokshi ASF leng mek chu chaktakin Mizoram hunshang shanga adar mek chu poi ati thu soya vokvultu ti har satna le vanduai na chu asya thiampui thu soin chungko tam tak in ngana an fate zirna chunzom na tur le chungko thil poimo tak tak tuak na atana an man tur engma lova ariral tamai chupoyati pui thu soya Mizoram Sarkar po invokvul tu ti har sadna hisya in atwar pui tak zeta athei ang mala turin consultative committee po din ani a meeting po nei to ni in malak me kani thu soibok mi poite chu COVID-19 laka kan him theinan le ASF laka har sadna na sajok athen zel launan Sarkar thu chuak ngai poimo turin angena ASF sungsanga po veti department ko taringot da lova theito pachan ruala poimo thu asoibok bial chung mi poite chu ASF le COVID-19 awang har satna anne chuan changkai na ane ve chuan inthlasung lawa ane na shil zel turin atsa bok ani Dr. Vanal Ruata District Vet Officer Mamit chuan ASF sungsang report shang pe in Dr. Melsom ki mapachwau AHM Mamit District chuan mi puite zirtir na pe in zona le chan na hun man ani bok engineer Ishtal Zirliana MLA Mamit chuan ASF inati boy khwate hne na hian vokin le avel te ti thiang hlim na tur sodium hypochlorite bleaching powder le sprayer te ape a tin heba ka hian VLTF duty te hnena damdoi immunity booster hand sanitizer face mask silpolin le poisa ape bok ani tunlai hian North Sabwal le bong vakhopan na kong siam chat mek ani North Sabwal khokong metar zakwa panga athoi chu bial to MLA engineer Ishtal Zirliana malak na in siam chat mek ani a he kong metar zanga pakwa athoi hi cement manga siam ani to a tuna hian SBI CSR mangin bial to MLA puzira le Goodwill Foundation te malak na in kong siam mabak metar zali chu thole mek ani a tuna tholai meka hian North Sabwal khokong hi cement manga siam zo tum ani tin bongwa khopan na kong hi lungpha thatlo metar zanni zet a oma wangin fur khwa a bongwa mi puite hi ele barlak lu konga anboi le chin ni in kan thudon na chuan soya CBI CSR changthovin Goodwill Foundation le bial to MLA malak na in kong siam na hi cement manga tho ve mek bok ani North Sabwal le bongwa khokong siam na hi Goodwill Foundation achangin pul remrota kyangte board of director le Mamit district project manager Puzoram sangaten na tho hi anvil ani Mamit district hospital in chuna test na khawl thar dio anne bela joint vice chairman swan sakzo ka test kalpui shin turin angen Mamit district le Mamit khopui COVID-19 shileng in a lo chil na sadveta ka wangin chuna test results chwa khar chin chung changa mi puila machanga soisel na om neu neva chunat khol hi chol tir chin nia sha in test result a chwa khar chin ni in mi puin ngai dan an neya hemi awanga quarantine hun chung IRA in quarantine an nol nia shat ani bok heti mek lai hian Dr. Tilerin tluanga district medical superintendent chuan khol hi 24 hours sakal pui ringani thule nikum lama volunteers chen khatte ansol ta ka awangin staff ang ten chanhem ngai taka thokin boilutuk lovin uncle chawve zel ni ashat Uncle Chawvezel ni asya thu asoya khol thar dio chu tunhnaya an nei belti asoi bok he thu hi poroding liana chairman joint VC Mamit nena July ni riat sangni somni pakhat ni lai ni khan asoya
Joint Vice Chairman chuan COVID-19 virus la tak chu India ram chuan thapui ne na do meka kan medical staff te chu kan ram sipai matong an ni tak thu soin PPE suit chu sipai uniform ang hiala ngai the ani thu te tar langin an poimo zia soya medical staff te ha zia le an in pek na te at muin athamwan thak thu soi rwalin thatha lova tun aina sa zo ka malak zel the dan konga omle omlo a soi pui bok DMS chuan sample test tura phat chuan test zo ma chu lova test ani tur thu soin sample collection team lamin sample an lak chak chuan test po achak ani mai ti in tesakal tuan chuan ni khata somsari achanga somria tan test hei thu asoya amero chu khol ha cho tir chang omangai thu te darkar thuma changa darkar ru khleng te po ha cho tire ro angai chin ni in asoya hi district danga po ankal pui dan ani thu asoi sample collection ti ni atana ni khathan man sang po om veze thute chutyang huna omero chuan test hi zan lama chunjom le ngal thaw ni china ti bok kan bo ruak ri zwalai ni wanga chuna test team te anrim tong khonga wanga ni khathan ol zeu te po an nei ve a amero chu backlog omlo turin 24 hours kal pui reng hi chuna test team lamte chuan an tum thu a soibok ani mame joint vice chairman hian beise na sang tagnen covid-19 daulet na konga department malag na te uluk taka an clear zui reng tur thu soin department le joint village council te chu mi puite shisel na konga malag na chataka tho dun apoimo thu a soibok Mamit bial to MLA engineer Ishla Zirlia na chuan mamit khwa avok voltu te ASF la kan vok volte ve na turin calcium hypochlorite bleaching powder mamit piggery cooperative society limited ne na ape Mizoram hun shang leng mek vok na shi African swine fever ASF chu vok tam takin an thi puya mami district chung ko chen kata po he shi hi aleng meka kan thu don na in soidanin ASF hi shikaya pyangin za an thi puinat na ni a invendan chun mithiam ten an soi chu vok in le avelte damdoi mangati file tuma vok in ko po lawani ri ani anti he nat na shi hi adar sak em avangin mami ta vok vol tu te po he shi hian mami ta lo lu mai an hlau thong hle a Avangin Mamit Piggery Cooperative Society shwai tu te chuan a inven na manrua bleaching powder ngai to pui turin MLA hian an thena anin an ngen na te bo zui ngalin July ni sari ni chang ni somni pakhat ni lai ni khan Pueshil Thengliana President Mamit MNF Center Block chuan Piggery shwai tu te hi ahlanti an soya Mamit Piggery Cooperative Society shwai tu te chuan Mamit khopui ASF laka lo him zel theinan khodanga changin vokle vokcha lalut lo turin mi puite an ngen ani Mamit Piggery Cooperative Society ya tuna hian member somsari velan meka bleaching powder hi member te hne na athona sem ngalani ti Mamit Piggery Cooperative Society thu chwa chuan tarlang Mamit veng hun branch wai me chuan an branch platinum jubilee pualin amamo apyang te manatan district hospital a thisen an pe Mamit veng hun branch wai me chuan an branch kumsom sari pangatlin platinum jubilee pualin tholeni khan amamo apyang te manturin Mamit district hospital blood bank ka thisen unit somni pakhat an pe a thisen petu te hi mi pa som pangale meichia paruk ni in thisen petu te hi branch committee member te an ni a Mamit AVBD le hospital thunei tu te nen blood bank ka thisen mamo tok ni anga izat an pe ani Mamit veng hun branch wai me hi kumsangka zakwa somli paruk July ni som pakwa piang ni in tuna hian members meichia zani somni pasari mi pa zali pakhat life members somnga pakhat an vawiin members ruk somni pariatan mek ani platinum jubilee hero pui takalom tumani mek lain covid-19 shipui leng avangin alom na program duan ani lova amero chu jubilee pualin jubilee building sak mi har sa jok te puala chomdol na account siam thisen pek shipui leng awang har sat na tok te chomdol baka thingchak tam tak phun ani a jubilee souvenir changtlung takin an buat sai mek bok ani Mamit COVID Care Center ten na DTOL PCI tension puina sum an pe nilani khan Mamit District Truck Owners Association 10 Triple C le sample collection team 10 achul chulan manturin sumtam tham tak an pe a niminjing khan Presbyterian Church of India Mamit kaushan te point CCC Mamit manturin cheng sing ni an pe bok
Mamit Bazar Veng Branch MHEP te chuan thole ni khan MHEP dei pualin thil pe kan sem Mamit Bazar Veng Branch MHEP 10 MHEP dei voichumli pasari na den chenin Mamit welfare aizol te na chul ang an manatan sum fai cheng sanga an pe a an sum pe ki welfare president puzauding liana chen kwal hne na an hlan ani Bazar Veng Branch MHEP te hian Mamit khopui chunga triple C pahni SIRD le SS girls hostela covid vawiin kolmek te tan cheng sanga an hlana an member pui piral toni kumzadam an nei sulom pui na sumfai an hlan bok ninga ni khan Bazar Veng VC te chuan zo tui hnara thingchia kan phun DRDM Mamit district chuan MJNR GS noya tuina hum halna district chunga chaktakin akal pui meka hemi bo zu hian July ni riat changni somni pakhat khan Mamit Bazar Veng VC te chuan tuina kangzel turven na tan tui khurnara thingchia phunna an nei ani MJNR GS noya kesh the rain kal pui mek ni in tuina omsa hum halle kangmek zelven na na tho mek ni in Mamit Bazar Veng VC member te chuan he program hi kal puin an tui khurtlan mek zo tuinara thingchiak za an phun ani Thoshan ni khan Bazar Veng Branch Waimeten an veng chunga HSSLC past harten hna lompuin an hlan Bazar Veng Branch Waimet chuan Thoshan ni khan an veng chunga HSSLC past harten hna lompuin a thil pe kan hlana tunlai shileng bawra ka lompuin a hun shan pa siam thei ani lo avangin branch committee member 10 fim khurtak chungin HSSLC past harmi som te hi lompuin an hlan ani Here to te iro sang ni somni final en nom vek ule weekly roundup kan puan te hi Mamit Vision YouTube channel a en thei reng ani kadizong katun kar chung Mamit district sanchin langsar zwal kan puan thei te chu ni e